जोङो बाहागो लानानै मदद होनोसो फैदों नाथाय जेरै आइजोफोरनि धरना जालांबाय जोंहा गासैबो आइजोफोरनि डिसि अफिसाव धरना जालांबाय थिग बेबायदिनो दिनै आबादारिनि बे धरना मोनसे जागायनाय बेयावहाय जोङो माखासे गासै 7 जन आबादारिखौ लानानै जोङो बेवहाय कनभेनर कमिटि मोनसे बानायनानै होदों आरो बे कनभेनर कमिटिनि गेजेरजोंनो जोंनि गासैबो आसामनि खना खनला थानाय आबादारिफोरखौ खौसे खालामनानै फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे गोब्राब सोमावसारनाय जोंनि ओनसोलाव लाबोनो थाखाय जोङो मोनसे दिनै हाबाफारि आखायाव लादों। दा बे हाबाफारिखौ दिनै मोगथाङाव महर होबाय। नोंथांमोना जों बयबो मिथिगौ दिनै गायनाय फुनायनि सम बै समाव जोंहा गोबाङानो जोबोद मुखुब जानानै दङ गावनि बोसोरसेनि ओंखामखौ जोङो बुथुमनानै लानांगौ नाथाय बड'लेण्ड जेंनायाबो ओरैबायदि मोनसे दिनैनि समाव गोनांथार मोनसे जेंना जाफैबाय बर' हारिनि थाखाय जोङो बेखौ दान्दिसेनि थाखायबो बावनो हाया दान्दिसेनि थाखायबो सिरि थानो हाया। नोंथांमोना मिथिगौ 20 दिननिफ्राय गोरखालेण्डआव माखासे दावराव दावसि जागासिनो दङ बेखौनो नुनानै सानबा सिगांनिफ्राय टैपालेण्डआव त्रिपुरायावबो त्रिपुरिफोरा राजा लामा होबथानाय आरो नेशनेल रेल होबथानाय मोनसे हाबाफारि लानानै बिथांमोना इनडिफिनिट ब्लकेड त्रिपुरायाव सोलिगासिनो दङ। दा सोंनाय फैदों जोंनियाव मा खालामगोन बे मोनसे सोंनाय फैदों। त्रिपुराया सोमावसारदों गोरखालेण्डआ सोमावसारजोबोर जोंनि सोमावसारनाया गोरखालेण्डआ नै बावैसो 20 दिननि सिगाङाव जागायनाय बायदि नङा। जों थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय एनडिपि प्रोग्रेसिव जॉइंट एक्शन कमिटि एबसु आरो बै समाव यूडीपीएफ बीपीपीएफ दङमोन दायो यूपीपीएल आरो गोबां हान्जाफोरखौ लाफादेरनानै जोंनि सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे सोमावसारनायनिनो जेला जों हांगार स्ट्राइक खालामो जेला जोङो गभर्नमेन्टखौ बायदिसिना हाबाफारि लानानै सोंखारियो खानाय सिननाय हाबाफारि लायो अब्ला थांनाय एप्रिलनि 26आव गभर्नमेन्टआ ट्राइपार्टाइट टक खालामनो गोनां जादों आरो बे ट्राइपार्टाइट टकआ पलिटिकल लेभेलमोन। बेवहाय होम मिनिस्टार दङ बेवहाय चिफ मिनिस्टार दङ बिथांमोना गासैबो दङ आरो बर'फोरनि बिग्रायारि आफादनिफ्राय सानै एक्स एमपि यूजी ब्रह्म सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ लाफानानै गासैबो एनडिपि प्रोग्रेसिव एबसु जॉइंट एक्शन कमिटिनि गासै 19 सा जोङो मिरुनि मावथिफ्रा बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन आरो बै समाव बिथांमोना बुंदोंमोन जोङो जेला सावरायनाया जोबनाय फारसे फैयो जों सोंदोंमोन जे जोंनि सावरायनाया जाफिनगोन ना जों राजा लामायाव थांफिननो गोनां जागोन ना रेल ब्लकेट खालामनो गोनां जागोन बेखौ जोङो होम मिनिस्टार राजनाथ सिंहनो थोंजोङै सोंदोंमोन। अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना फिन राजा लामायाव फैफिननो गोनां जानाय नङा दिनै जोबोद मोजां मोनसे सावरायनाया जुरिबाय आरो बे सावरायनाया सोलिबाय थागोन आरो बड'लेण्ड जेंनानि मोनसे सुस्रांनाया फैगोन आं बेखौ मिजिं थिदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै एप्रिलनि उनाव जुन थांबाय जुलाइ थांबाय जुलाइआबो थांनोसै दिनैसिम बिथांमोना सावरायनाय जायाखिसै। गेजेर ससेयाव जोंहा आन्दोलना थाद'आखै जों मोनसेनि उनाव मोनसे आन्दोलन लागासिनो दङ। बेवहाय नोंथांमोना जों बयबो बनजार लानानै रेलि खालामबाय बिनि उनाव थांनानै दिल्लीयाव जोङो प्रेस मिट खुंहैबाय बायदिसिना हाबाफारि जोङो लागासिनो दङ। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोङो बेखौनो नायदों इन्डियानि गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जोंहा पलिसि गैया नाथाय पलिसि फैनायाबो गिदिर बाथ्रा नङा। जोङो बेखौनो सानदों पलिसिया फैगोन नाथाय बे पलिसिया जोंनि थाखाय जागोन ना जाया। बुन्देलखंड रायजो बिग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां हजोंनि राजखान्थिगिरिफ्रा मदद होयो। विदर्भ रायजो बिग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां हजोंनि राजखान्थिगिरिफ्रा मदद होयो। नाथाय दिनै टैपालेण्ड गोरखालेण्ड आरो बड'लेण्ड बिग्राफोरनि गेजेराव दिनै बियो सोलियाखै। बेबायदिया टैपाफोरनि गेजेराव गावसोरनि राजखान्थि हान्जानि मानसिफ्रा मदद होनानै दिनै सोमावसारनाया जादों। गोरखालेण्डआव रायजो खुंग्राफोरानो आन्दोलनखौ खालामदों नाथाय बड'लेण्डनि बेलायाव जोङो 99 आरो 1 जानानै दङ। जों सोमावसारग्राफ्रा मोनसे नाथाय आसामनि जेसेबां राजखान्थि हान्जा अराजनैतिक हान्जा बिथांमोना जोंखौ मदद होआ। फारसेथिं बेराफारसेथिं जोंनि राजखान्थि हान्जायाबो दिनै स्पष्ट नङा बिथांमोननि साननाया मा। दा नंखायनो दिनैनि समाव जोंहा साननो गोनां जादों गोरखालेण्ड आन्दोलन गुबुन आन्दोलना गोख्रों जानानै जों जुदि सिरियै थायोब्ला जों जुदि सुग्लायोब्ला अब्ला जोंनि खरसाजों 2014 मायथाइयाव जेरै तेलेंगानाखौ सोरजिनानै होबाय आरो मोनसे गोदान रायजो सोरजियोबा जोंखौनो निमाहा होनो हानाय नङा। मानोना बड'लेण्ड आन्दोलननि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गारबाय। दिनैबो माखासे सिलाय लाग्रा जोहोलावफ्रा जेलाव हाबनानै दङ गोबां जेलाव हाबनानै दङ गोबां मानसिफ्रा दाबो दङ बिनि थाखाय नांगासिनो दङ जुजिगासिनो दङ।
बर' हारिया गावनि थामोनथा सिनायथि लानानै थांना थानो होननानै जुजिदों जोंनि थामोनथा सिनायथिया दाबो सिकिउर नङा रैखाथि गोनां नङा जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा दाबो रैखाथि गोनां नङा जोंनि हा हुआ दाबो रैखाथि गोनां नङा अब्ला जोङो बेवहाय माब्रै गोजोरै संसार जानो हानो जोंनि मोनसेल' फिननायानो जाहैबाय जोङो आलादा रायजोखौ सोरजिनांगोन आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय बेवहाय कोनो सुबुं अनजिमानि बाथ्रा गैया बेवहाय जिअग्राफिकेल लकेशननि बाथ्रा गैया संबिधानाव बियो स्पष्ट दङ आर्टिकल 2 आरो 3 भारत सरकारा जेब्ला गोसो अब्लानो रायजो दानानै होनो हायो আমি বিচাৰিছো বড়োলেণ্ড সমস্যাৰ সমাধান সমস্যাৰ নামত আমি সমস্যা সৃষ্টি কৰিব বিচৰা নাই আমি সমস্যা সমাধানহে বিচাৰিছো চৰকাৰে আমাৰ লগত লুকাভাকু খেলি আছে আজি এটা কথা কয় কালি এটা কথা কয় আমি দুখ পাইছো লাজ পাইছো যে এখন ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট সংবিধানিকভাৱে আজি ইলেক্টেড হোৱা গভৰ্ণমেণ্ট নিজৰ নাগৰিকৰ লগত লুকাভাকু খেলে এইটো আমি লাজ পাইছো দুখ পাইছো বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰত আৰু এই ভাৰত নিচিনা বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী যদি মিছলীয়া হয় ইয়াৰ ৰাজনৈতিক নেতা যদি মিছলীয়া হয় তাকে আৰু লজ্জাজনক কথা আৰু পৃথিৱীৰ একো থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছো নৰেন্দ্ৰ মোদী ধিক্কাৰ দিছো আমি ৰাজনাথ সিং ধিক্কাৰ দিছো আমি ৰাজনৈতিক নেতাসকলক যিসকলে নিজৰ বাক্য নিজৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰে সেইসকলে ক্ষমতাত বহি থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই আজি ভাৰতত কি হোৱা নাই কৃষকসকলৰ আন্দোলন হৈ আছে গোৰ্খালেণ্ডৰ আজি 7 জনকে মানুহ মৰিব লগা হ'ল যি গোৰ্খাসকলক 2014 ইলেকশ্যনত তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বড়োসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমি যদি শাসনত বহিব পাৰো গোৰ্খালেণ্ড বড়োলেণ্ডৰ সমস্যা সমাধান কৰিম কিন্তু আজিলৈকে তেখেতসকলে পদক্ষেপ নললে 7 জনকে মানুহ মৰিব লগা হ'ল আজি ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 2 আৰু 3 আপোনালোকে মুছি পেলাওক কিয়নো এখন ৰাজ্য গঠন কৰিবৰ কাৰণে কিমান পপুলেশ্যন লাগে কিমান জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া লাগে আৰু কিমান কি লাগে ইয়াত কোনো স্পষ্ট নাই খালি সেই আৰ্টিকলত লিখা আছে যেতিয়াই ভাৰত চৰকাৰে বিচাৰে তেতিয়াই কোনবা অঞ্চলত প্ৰয়োজন হয় এই কাৰণটো ৰাজনৈতিক কাৰণ হ'ব পাৰে সামাজিক কাৰণ হ'ব পাৰে অৰ্থনৈতিক কাৰণ হ'ব পাৰে প্ৰশাসনিক কাৰণ হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত ভাৰতত নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে এখন ৰাজ্যক তিনিখন কৰিব পাৰে নহলে দুখন ৰাজ্যৰ পৰা আনি প্ৰায় এখন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে খালি ইয়াত অনলি পাৰ্লিমেন্টৰ ডিসিশন লাগে কোনো ৰাজ্যৰ ইয়াতে এপ্ৰুভেল নালাগে আজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈছে যদি ৰাজ্য লাগে আপোনালোকে এপ্ৰুভেল লৈ আহক তেলেঙ্গানাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল তেলেঙ্গানাৰ এছেম্বলিত ডিসিশন লৈছিলে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশটো দুটা কৰা নহব দুভাগ কৰা নহব তাৰ পিছত তেলেঙ্গানা ৰাজ্য গঠন কৰি দিয়া হ'ল তাক কমিটি গঠন কৰিলে কমিটিয়ে একো কথা কোৱা নাই ৰাজ্য হ'ব লাগে না নালাগে তাৰ কথা ৰিকমেন্ডেশনত কোৱা নাই বেলেগ বেলেগ সলিউশন দিছে তাৰ পিছত তেলেঙ্গানা ৰাজ্য হৈ গ'ল উত্তৰাখণ্ড ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় ৰাজ্য হৈছে 2000 চনত এই সময়ত কি হৈছিলে সংবিধানৰ কোনটো আধাৰত কোনখন ৰাজ্যৰ এপ্ৰুভেল লৈ পেলাই এই সময়ত ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কৈছিলে মই মৰিলে মোর মানে মৃত্যুর মানে যেটো ডেড বডির উপরে দি যাই পেলাই সত্যি মানে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন কৰিব লাগিব কিন্তু লালু প্ৰসাদ নিজে এই ৰাজ্য গঠন কৰিব লগা হল আজি খসা খসিকে এই ৰাজনেতা বিলাকে কেন্দ্ৰতে হোক বা ৰাজ্যতে হোক খসা খসিকে উন্নয়ন বিচাৰিছে নিৰাপত্তা বিচাৰিছে না ৰাইজৰ আকাংক্ষা ৰাইজৰ মানে যেটো অধিকাৰ ৰাইজৰ দুখ বিলাক লৈ পেলাই তেখেতসকলে হেতালি খেলিবলৈ আহিছে আমাৰ প্ৰশ্ন আহিছে যদি তেনেকৈ নহয় তেখেতসকলে সমস্যা সমাধান কৰক আজি বড়োলেণ্ড ৰাজ্য সৃষ্টি কৰিলে কোনো জাতি গোষ্ঠীৰ ভাবুকি হ'ব নোৱাৰে এছাম মানুহে কৈ আছে বড়োলেণ্ডত বোলে 30% বড়ো আছে ৰাজ্য গঠন কৰিব নোৱাৰে আজি বড়োসকলক 30% 20% হিচাপ কৰিছে অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীক হিচাপ কৰক কোন জনগোষ্ঠীৰ কিমান পপুলেশ্যন আছে নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো জনগোষ্ঠীক হিচাপ কৰক আজিৰ তাৰিখত নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে ইয়াৰ ভিতৰত অধিক জনসংখ্যা থকা জনগোষ্ঠী হ'ল বড়ো জনগোষ্ঠী আজি নাগালেণ্ডত যিমান পপুলেশ্যন আছে অৰুণাচলত যিমান পপুলেশ্যন আছে মিজোৰামত যিমান পপুলেশ্যন আছে মণিপুৰত যিমান পপুলেশ্যন আছে এই পপুলেশ্যনৰ সমানে বড়োসকল আছে কিন্তু আমি বঞ্চিত হৈ আছো আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ নামত বিটিএডি কাউন্সিল গঠন কৰিলে আজি বিটিসি 30 লাখ জনসাধাৰণ আছে নাগালেণ্ডত 30 লাখ জনসাধাৰণ নাই নাগালেণ্ডত বছৰি উন্নয়নৰ নামত 7000 কোটি টকা দিয়ে বিটিসিৰ উন্নয়নৰ নামত 400 কোটি টকা দিয়ে 500 কোটি টকা দিয়ে আজি ইয়াৰ কত সমানতা হৈছে ইকুৱেলিটি কত হৈছে ইয়াতে সংবিধানত ইকুৱেলিটিৰ কথা লিখা আছে আৰ্টিকল 14
আৰ্টিকেল 14টো আজি অসমত প্ৰযোজ্য হোৱা নাই আমাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি বড়ো মিডিয়ামৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে একো পদক্ষেপ নাই ভাষা সংস্কৃতি পদক্ষেপ নাই অসমত নতুন নতুন ৰাস্তাবিলাকৰ নাম দিছে নতুন চৰকাৰে অমুকৰ নামত অমুক ৰাস্তা অমুকৰ নামত অমুক ৰাস্তা ইয়াত বড়োসকলৰ কাৰণে একো নাই সিদিনা অসম চৰকাৰে নতুন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিলে এই বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলৰ কাৰণে এটাও আঁচনি নাই বড়োসকলৰ কাৰণে এটাও আঁচনি নাই অসম চৰকাৰৰ হাতত এই কথাটো কি বুজায় সিভিল সার্ভিস কোচিংৰ কাৰণে সেন্টার সিলেক্ট কৰিছে কাৰ্বি আংলং শিলচৰ কটা কৰিছে কিন্তু এই বড়ো অধ্যুষিত অঞ্চলত নাই তাৰ মানে আমাৰ পৰা সিভিল সার্ভে আহিব নালাগে হিটোৱে তেখেতসকলে বুজাইছে গতিকে আপোনালোকৰ ভাষা আমি বুজি পাইছো বুজি পাব যি মানুহে মানে যাৰ জ্ঞান আছে এই আকাৰে ইংগিতে সব কথা বুজি পায় আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ বোজা ল'ব নোৱাৰে ইতিমধ্যে ডিএন চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই কৈছে নিজৰ মানে পেপাৰত এনালাইসিস লিখিছে যিমান সোনকালে পাৰে বড়ো বিলাকক বিদায় দিব লাগে বুলি আৰু আমিও হিটো বিচাৰিছো কিন্তু আমি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো আপোনালোকে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আদৰ কৰিব পৰা নাই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো বদলেন হলে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি আদৰ আৰু সন্মান সদায় থাকিব আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছো আজি পুনৰ হিংসা হোক হিটো আমি বিচৰা নাই গোৰ্খালেণ্ডৰ নিচিনা বদলেণ্ডতো হিংসা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি হিংসাটো বিচৰা নাই এই বদলেণ্ড আন্দোলনৰ নামত এপছৰ আন্দোলন বিএলটিৰ আন্দোলন এনডিপিৰ আন্দোলন বিভিন্ন আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ 5000তকৈ অধিক নিৰী বড়ো মানুহ হত্যা কৰা হ'ল আমি প্ৰতিশোধ ল'ব বিচৰা নাই সংগ্ৰাম হলে সমস্যা হলে এই সমাধানৰ নামত কিবা এটা তেনেকা এটা পৰিস্থিতি হয় আমি সেইটো জানো কিন্তু আমাৰ অধিকাৰ আমাক লাগিবই আমাক এই বিনিময়টো আমাক লাগিবই এই 5000 মানুহৰ জীৱনৰ বিনিময়টো আমাক লাগিবই আৰু নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে নিজৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে সংবিধানত ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে এই কাৰণে আমি সৰকাৰক কৈছো ইয়াত বিলম্ব কৰিব নালাগে এটা সময়ত কলে আপোনালোকে দুখন একত্ৰিত নহয় সংগ্ৰামী বিলাক বিভাজন হৈ আছে আপোনালোকে একত্ৰিত হওক আজি একত্ৰিত হৈছে বড়ো সংগ্ৰামী বিলাক একত্ৰিত হৈছে ইয়াৰ পিছত সৰকাৰে কি ক'ব আজি ক'ব বিচাৰিছে 30% বদলেন দিব নোৱাৰে 30% 40% ভাৰতৰ কোনটো সংবিধানত লিখা আছে লিখি দিয়ক আপোনালোকে ভাৰতৰ সংবিধানত 30% মানুহক ৰাজ্য দিব নোৱাৰে 20% মানুহক ৰাজ্য দিব নোৱাৰে আজি কোনখনত কিমান পাৰ্চেন্ট আছে ভাৰতৰ ওলাওক পাঞ্জাবটো ইয়াত কৈছে এটা জাতিৰ নামত ৰাজ্য গঠন কৰিব নোৱাৰে অসমত এই আইনটো প্ৰযোজ্য নেকি পাঞ্জাবত কিয় হোৱা নাই বিহাৰত কিয় হোৱা নাই বেংগলত কিয় হোৱা নাই আজি তামিল তেলেগুৰ ক্ষেত্ৰত কিয় হোৱা নাই উৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় উৰিষ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় হোৱা নাই আজি জাতি গোষ্ঠীৰ নামতে ভাৰতত ৰাজ্য গঠন কৰা হৈছে ভুলটো আমি কৰা নাই ভুলটো ভাৰত চৰকাৰে কৰিছে ভুলটো ইলেক্টেড মেম্বাৰ বিলাকে কৰিছে ভুলটো এমপি বিলাকে কৰিছে ভুলটো এমএলএ সকলে কৰিছে ভুল কৰিছে ৰাজনৈতিক দল বিলাকে ভুল কৰিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা বিলাকে ভুল কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমাক তেখেত সকলে বঞ্চিত কৰিব ওলাইছে নিজৰ ভুলৰ কাৰণে আপোনালোকে সদায় নাভাবিব আমি ৰাজনীতি কৰি যাম আৰু এই ৰাইজে বান্দৰৰ নিচিনা নাচি থাকিব আপোনালোকে নাভাবিব আৰু এই কাৰণে আজি স্পষ্ট কৈছো আজি এই ভোৰ বাৰিষাৰ সময়ত খেতিৰ বতৰত আজি খেতিয়কসকলে ইয়াত ধৰ্ণা দিব আহিছে আপোনালোকে বুজি পোৱা উচিত কেইদিনমান আগতে মহিলাসকলে ধৰ্ণা দিছে আৰু বড়োসকলৰ প্ৰত্যেক শ্ৰেণীৰ ৰাইজে অলৰেডি জাগি উঠিছে কিয়নো এইটো আজিৰ নহয় 50 বছৰৰ আন্দোলন আৰু এই কথা স্পষ্ট কৰি যাব বিচাৰিছো আপোনালোকে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিব কোনবা দুজনমান ৰাজনীতিক নেতাই কাৰোবাৰ লগত গলে মিলাই পেলাই কাণ্ডত মিলাই পেলাই এই চিৰিমত বহুত ৰাজনীতি কৰি বহি ৰাজনীতি কৰা মানে বড়োসকলে অধিকাৰ ভুলি গৈছে পাহৰি গৈছে নাভাবিব বড়োসকলে কোনোদিন পাহৰি নাযায় কিয়নো আজি থেকে সকলে ক'ব বিচাৰিছে এমএলএ আপোনালোকৰ লগত নাই এমপি আপোনালোকৰ লগত নাই আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী বিলাকে বড়ো বিলাকৰ লগত নাই ভাৰত স্বাধীনৰ যেতিয়া আন্দোলন হৈছিল ব্ৰিটিছ সকলৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল এই সকলৰ ভাৰতৰ ৰাজা মহাৰাজা বিলাক ব্ৰিটিছৰ লগত আহিছিল তথাপিতো ভাৰত স্বাধীন হৈছে এই কাৰণে আজি কোনবা মন্ত্ৰী এমএলএৰ লগত কথা নাই এই সংগ্ৰামটো সাধাৰণ ৰাইজৰ সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰাম বড়ো ৰাইজৰ সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰাম পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ সংগ্ৰাম আৰু অকল আমাৰ সংগ্ৰাম নহয় অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন ট্ৰাইবেল সকলৰ আজি কাকবা 6 শিডিউল লাগে কাকবা কিবা লাগে এই সকলো আন্দোলনত বড়ো সকলৰ পৰা সমৰ্থন আছে আমি নিজৰ আন্দোলন চলাই যাম আৰু জনগোষ্ঠী জনজাতি ভাই সকলৰ বিভিন্ন সমস্যাটো আমি মাত মাতি যাম
আজি বানপানীৰ সমস্যা মোকাবিলা কৰিব পৰা নাই আমি স্পষ্ট ক'ব পাৰো অসমৰ এই মনোভাৱ ইয়াত মানে কংগ্ৰেছ বিজেপি এজিপি বুলি কথা নাই আজি মেইন প্ৰবলেমটো হ'ল মানসিকতাৰ প্ৰবলেম অসমৰ দাজিত বহি থকা মানুহবিলাকৰ মানসিকতাৰ প্ৰবলেম আজি যদি মানে বিজ্ঞানীবিলাকে চন্দ্ৰত যাই পেলাই 6 মাহ থাকিব পাৰে আকাশত যদি 6 মাহ থাকিব পাৰে এই মানে এই মাহতে যদি 100খন ৰকেট উৰাব পাৰে সাধাৰণ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰা আমি লাজ পাইছো শিক্ষাৰ সমস্যা সমাধানৰ নামত আজি কি কৰিছে আজি শিক্ষাৰ সমস্যা সমাধানৰ নামত শিক্ষাৰ গুটি মানে সমস্যাটো আজি জটিল এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষতে আজি বিভিন্ন ৰাজ্যত শিক্ষা ঠিকমতে চলি আছে ভাৰ্নেকুলাৰ মাদাৰ লেংগুৱেজ নিজৰ মানে যেটো মাদাৰ টাঙত আজি শিক্ষা চলি আছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে বড়ো মিডিয়াম স্কুল বন্ধ কৰিব লাগে অমুক মিডিয়াম স্কুল বন্ধ কৰিব লাগে আজি তেখেতে মুখেদি ক'ব বিচৰা নাই শিক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কিন্তু তেখেতৰ কৌশলটো আমি বুজি পাইছো খালি স্কুল বন্ধ কৰা ধান্দাত আছে কিন্তু এই কথা বুজি লওক আজি যিখিনি অসমত শিক্ষিত মানুহ আছে সেই সকলে অসমীয়া মিডিয়াম বড়ো মিডিয়ামত পঢ়ি আহি প্ৰায় আজি অসমখন গঢ় দিছে সেই সকলে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ি অহা নাই গতিকে আজি তেখেতে যদি সঁচাকৈ ইংলিছ মিডিয়ামৰ স্বাৰ্থত বড়ো মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়াম যদি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে নিজৰ হাতৰ কুঠাৰ ভৰিত মাৰা হ'ব আমি এই কথা স্পষ্ট কৈ দিছো আৰু বড়োসকলে আমি কৈছো আপোনালোকে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ে না নপঢ়ে আমি নাজানো কিন্তু বড়ো মিডিয়ামৰ কাৰণে কেজি টু পিজি ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে বড়ো মিডিয়ামত পঢ়িম আমি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ক জাপানে যদি নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়িব পাৰে চাইনাই যদি নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়িব পাৰে কোৰিয়াই যদি নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়িব পাৰে ফ্ৰেঞ্চ ডাচ বিলাক যদি নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়িব পাৰে বড়োসকলৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ নিজৰ মিডিয়ামত পঢ়ি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম কিন্তু আজি অসমত এইটো হ'বলৈ নিদিয়ে আমি স্পষ্ট দেখিবলৈ পাইছো এটা সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট যি ডাইৰেক্টৰেট দিলে অসমৰ কৰোৰ টকা নাযায় এই টকাখিনি আজি মন্ত্ৰীসকলৰ চেণ্ডেল জোতাৰ দামৰ সমান এই সকলৰ আজি 5 ষ্টাৰ হোটেলত বহি পেলাই এই তেখেতসকলে মিটিং এটা কৰাৰ যিখিনি পইচা যায় ইমানো নাযায় নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে উৎসৱৰ নামত যিমান পইচা যায় বড়ো মিডিয়াম সেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট কৰাৰ নামত ইমান নাযায় এই উৎসৱ কৰি পেলাই কোন জাতি গোষ্ঠীৰ লাভ হৈছে কিন্তু সেই টকাখিনি যদি বড়ো মিডিয়ামৰ ডাইৰেক্টৰেট এটা গঠন কৰি দিলে এই খিলঞ্জীয়া অতি পুৰণি এটা জনগোষ্ঠীক উদ্ধাৰ কৰা হ'লহেঁতে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ এটিটিউডটো আমি দেখি পাইছো এইটো একো নাই পুৰাণী বটলত নতুন মদ ইয়াৰ বাহিৰে একো নহয় এই চৰকাৰখন আমাৰ স্পষ্ট পুৰাণী বটলত নতুন মদ ঢালি দিছে আৰু সবকে কৈছে ৰাইজ নতুন আহিছে আমি ইয়াত বুজিবলৈ বাকী নাই সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ লগত ডিবেট কৰিব বিচৰা নাই কাজিয়া কৰিব বিচৰা নাই ইতিহাস আমাৰ লগত আছে সংবিধান আমাৰ লগত আছে সকলো কথা আমাৰ লগত স্পষ্ট আছে এইখিনিত আমি ক'ব বিচাৰিছো অতি শীঘ্ৰে বড়ো সমস্যা সমাধান কৰক ইয়াতে সকলোৰে মংগল হ'ব এইটোকে আমি ক'ব বিচাৰিছো दा बेनिखायनो रायजोफोर जोंहा सांग्रां जानांगौ गोख्रों जानांगौ बिथांमोनाबो बिराद एग्रेसिभ जानानै दङ सिङाव जोंनिया खिन्थु रागा जोंनाङा बिथांमोना गिगासिनो दङ गरखालेनि आन्दोलन जादों ओरै जादों नै नाफामफ्राबो हुरागासे होना लासिगोन खोमा गिगासिनो दङ आरो बिसोरनि सिनस्रिया लोरबांनिफ्राय लोरबां जाबोदों रायजोफोर बिसोरखौ जोंहा गिनांगौ जेबो गैया सोरबा गियो सानो ओरैबायदि गैया जेबो गैया बिसोरनि गेजेरावबो दायो खौसे गैया जोंहा बेखौ बुजिनानै लाखा आरो दिनै सारा विश्वआव सारा भारतआव जोंखौ मिथियै रावबो गैला दिनै ससियेल मिडियानि जुग इन्टारनेटनि जुग जोंनि सायाव मोनसे गाज्रि मावोबा मुलुगखौ जोङो मिथिहोनो हानायनि राहा लामा दङ बिथांमोना जेसेबां लोगो दङ मुलुगाव जोंहाबो एसेबांनो लोगो दङ खालि जोंहा टिभि चेनेल गैया खालि जोंहा पुलिस मिलिटारिया जोंनि आखायाव गैया नाथाय पुलिस मिलिटारिया दा गोसो जानानै जानला मानला मावनो हाया बेवहाय हिउमेन राइटनि खोथा दङ जोंनि जाना गसंग्रा मानसिया आसामनि बाहेरावबो मेरलासै ओंखायनो जोंहा गिनांगौ जेबो गैया दा बेनिखायनो रायजोफोरा आं खावलायनो नागिरदों आइजोफ्रा गोख्रों जाबाय आबादारिफ्रा गोख्रों जाबाय सोमावसारग्राफ्राथ' गोख्रोङैनो दंखासै ओंखायनो जोङो हुरागासे जोङो फैगौ 8 मास आखायाव मोनगोन गोजां बोथोरनि समाव गायनाय फुनाया जोबनोसै बारा सम गैला ओंखायनो रायजोफोर गावबा गावनि खामानिखौ माव बेजों लोगोसे खेबसे जानजि खाफ्रा लायदोंसै बयबो हिंसाखौ जों खालामा बुथारनिखौ जों खालामा लेखा फरायनाया जोबोद मोजांनिफ्राय मोजां जाबोदों जोंहा लासै बेखौ जोङो नस्थ' खालामनाङा समाजखौबो दानांगोन जौ जुवा गाज्रि जिनिसफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन नाथाय बेजों लोगोसे
हुरागासे सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनांगोन मोनसे समाव बुंदोंमोन एनडिबिआनो गैया दाथ' एनडिबिआ फैबाय आरो मोनसे हान्जा थाबोनायखौ बिखौ बुंबाय थादोंमोन दहाय होबाय थादोंमोन नै आमखायानो गैया दाथ' बिथाङाबो फैबाय दा सोर दंबावो दा सानैसो सेंग्राफोर दंहैयो बाहेराव जों बिथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना बुं गाबोन लिंहर नोंथांमोनासो तालामारिना दोनदो रावबो हाबनो मोना होननानै नङाबाथ' बिसोरबो फैगौमोन दा बिथांमोनासो बन्द' खालामनानै दोनदो दा नंखायनो नैबे समाव बिटिसिजों जोङो कुनुदिन संसार जानो हानाय नङा रायजोफोर आरो खावसे बर'फ्रानो बिटिसिनि बाहेराव थाबोबाय दिनै बिटिसिखौ जि फाउन्डेसन खालामनांगौमोन बेखौबो जोंनि लिडारफ्रा जेरैबायदि नांगौ ओरैबायदि खालामाखिसै बिथांमोना हायाखै सोना रोङाखै सोना मावाखै जों मिथिया नाथाय जों जेखौ हास्थायदोंमोन बेखौ बिथांमोननि मावनायाव जों नुनो मोनाखै दिनै करापसननि खोथा बुंबा दाय जायो खिन्थु करापसना जागासिनो दङ सिस्टेम सालायनाया जायाखै होनना बुंबा लाजि मोनो दाय मोनो खिन्थु दिनै सिस्टेमाव गोरोन्थिया जागासिनो दङ दा नंखायनो मालायफोरबायदि दिनै गरखाफ्रा जेरैबायदि दाख्लै रिजिगनेसन होजोबबाय जों बिथांमोनखौ बुंनाय नङा नोंथांमोना रिजिगनेसन हो होननानै थिगानो दोङो था नाथाय बेखौ जोंनि आइ आफा रायजो राजा जौगानायनि थाखाय एसे बाहाय लेखा फरायनायाव हारिमु जौगानायाव राव थुनलाइ जौगानायाव आरो बर'फोरनि मोनसेल' सिमां मोगथां महर होनो आलादा रायजो सोरजिनायाव नोंथांमोना एसे गोसो हो माने गोसो मोदोम एसे हो जोङो बेखौ जोङो लुबैगोन दा नंखायनो रायजोफोर जोंहा रावजोंबो हेंथा हेंथि जानाङा ना गावजों ना मालायजों रावजोंबो जानाङा हेंथा खालामनानै भायलेन्ट खालामनानै जोंखौ क्रास खालामनो नागिरगोन जों भायलेन्ट जानाङा आं आसरित मोनबाय दिनै सरकारनि मानसिफ्रा जोंजों रायलायगासिनो थायो सलुसन खालामनाय बे आलादा बाथ्रा नाथाय दिनै जायफ्रा बिजेपिजों दंखाथारो गरखालेना बिजेपिजों एलाइन जानानै सरकार सालायदों बिनि उनावबो दिनै गरखालेना मानसि 7 जन थैनानैबो टक जायाखै त्रिपुरालेण्डनि बाथ्रायाथ' आलादा विदर्भआ दिनै विदर्भ ओनसोलनिफ्रायनो नितिन गडकरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टार भारत सरकारनि फडणवीस देवेन्द्र फडणवीस महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार बिबो विदर्भ रिजननिफ्राय गंगाराम आहिरे स्टेट होम मिनिस्टार बिबो विदर्भ रिजननिफ्राय बेबायदि गोबां मानसि थानायनि उनावबो दिनै विदर्भनि थाखाय टक जायाखै नाथाय जोंनि थाखाय जादों बे मोनसे जोंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि थै गोलोमदै आरो जिउ होनायनि बे मोनसे फिथाइ ओंखायनो आंहाबो बिसास दङ जों भायलेन्ट खालामनाय नंला जिखिनि भायलेन्ट जाबाय बे भायलेन्टआनो जोंनि दिनैनि बे फिथाइ थायनायनि मोनसे महर होदों जोङो बेखौ बुजिनांगोन नाथाय दिनैनि समाव 100% बर' फिसाफ्रा खौसे जानांगोन आसामाव था आमेरिकायाव था इंलेन्डआव था जेरावनो था बर' फिसाफ्रा खौसे जानांगोन आरो हुरागासे अहिंसानि आन्दोलनखौनो खालामफिननांगोन जोङो बेवहाय थियारि जानानै दङ दा बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायगोन जेब्लायनो सोमावसारनायनि हाबाफारि खोनायो जाहाथे नोंथांमोना भलेन्टारिलि गावनो दिनै जेरै फैदों बेबायदिनो फैनांगोन आरो गाबोन समफोर भारत सरकारा जुदि सोरनिबा सायाव माबा पलिसि लायोबा गुरखालिनि सायाव पलिसि लायोबा उमुकनि सायाव पलिसि लायोबा जोंनि खोथाखौ रायखांनो बावलाङोबा अब्ला खिन्थु जोङो फोसावगोन लोगो जोंबो आन्दोलन फोसावगोन नोंथांमोना जाहाथे जाय जेरै अबस्थायाव दङ बे अबस्थायावनो फैनांगोन आरो जों ज' जानानै भारत सरकारखौ बुंनो हानांगोन जे मालायनोल' होबा जानाय नङा जोंनोबो होनांगोन जोंबो बे हादोरनिनो नोगोरारि बे हानिनो फिसा बे संबिधाना जोंनिबो बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंफैनो थाखाय जों खौसे जानांगोन दा बेखिनिखौनो बुंबाय आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे नोंथांमोना बे गुदुं बोथोरावबो फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ साक्सेस जाहोबाय आरो जि मेसेज जोङो भारत बे मेसेजआ दिनै सहैसिगोन सोरबा खौरांगिरिया लिरदा लिर सोरबा टिभियाव दिन्थिदा दिन्थि बे मेसेजआ सहैसिगोन दा बेनिखायनो जोंहा बेवहाय साननांगौ जेबो गैया जुलाइ मास नैया पार्लियामेन्ट सेसन जागायनोसै जों रायलायगासिनो दङ पार्लियामेन्ट सेसनाव मा खालामनो हायो पार्लियामेन्टनि उनाव मा खालामनो हायो जों आइजो मोनसे टीम थांगासिनो दङ साननैसो उनाव आइजोफ्रा बावैसो चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमखांबाय बेवहाय चिफ मिनिस्टारा बुंदोंनो जे जोङो बेखौ सावरायनायखौ सिगांथिंजाय लांगोन जोङो सलुसन खालामनो नाजागोन आइजोफोरनि सिगाङाव बुंदों दा आइजोनि टीमा दिल्लीयाव थांगोन बिनि उनाव नैबे हाबाफारिनि उनाव आबादारिनि टीमखौ जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमहोनो थाखाय जों नाजागोन बिनि उनाव आरो फारि फैबाय थानांगोन आइजोफोरनि दिनै मोनसे टीमासो थांबाय आरो गुबुन टीम फैबावनांगोन गासैबो बाहागो लानांगोन बेवहाय आंथ' बुंदों नेक्स्ट धरनाया जोंहा अमा दानग्राफोरनि जानांगौ बेवहाय होननानै सारा अमा दानग्राफोर तेलेंगानाया जेरै खानाय सिननायनिफ्राय लानानै बयबो सोमावसारदोंमोन जोंनियाबो दिनै खौसे जानांगोन नङा होनबा अमा दानग्रानि मोनसे जानांगोन
अमा बिबु सुग्रानि मोनसे जानांगोन गासैनिबो जानांगोन धरनाया भारत सरकारखौ जों मिथिहोनांगोन नङाबा बिथांमोना एसे अर सुना होनानै दावराव दावसि खालामनानै मिनिबाय थायो नै बिसोरखौ पुलिस मिलिटारि लावथि होनांगोन होननानै नुबायना भारतआव मोननै मोनथामसो आन्दोलना थान्दा जालांबाय जै दावराव खालामबाय बिथांमोननो पुलिस मिलिटारि लावथि होबाय जोब्बायबो जै दावराव खालामाखै किन्तु बिथांमोना दिनै हगार माने मा खालामो दिनै बिथांमोना जेबो खालामनो हाया दावराव खालामनायखौ दिनै बिथांमोना जोंनि खोथाखौ खोनासंनांबाय दा खौरां बिलाइ माबा माबियाव मोननानै बिथांमोननि मोदोमा आलुसिगोन गाबोनसिमसो बिथांमोना रायलायहरसिगोन मा खालामनो नागिरदों नोंसोरलाय होननानै दा बेनो दा हानायमानि बिथांमोना थगाय थसि खालामनो नागिरो आंखौथ' बायदिसिना गोजौआव दैखांलाय गाहायाव दैखांलाय गुदुं होलाय गुसु होलाय खालामहरबाय थायो दा आंबो जोबथा आनजादखौ होनो थाखाय गाव गोसो गोरबोनिफ्राय थियारि जागासिनो दङ जोबथा आनजादखौ होगारना थांसै होननानै दा बेनिखायनो रायजोफोरा नोंथांमोनखौ खावलायगोन धैर्य हमनानै जों दावगानांगोन आरो दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गुसुं गुसुं बुंगोन आबादारिफोरनिफ्रायबो सानैसो बुंनांगोन जोङो दिनै सोरबा साननो हानाय गोदान गोदान आफाद जोनोम होगासिनो दङ जोङो आफादफोरखौ सिगांनिखौनो दाबो मान होयो नाथाय बै लिडारफ्रा ओंखारनो गिबाय आइजो आफादफ्राबो दङमोन जोंनियाव लिडारफ्रानो ओंखारला ओंखायनो आइजोफोरखौ जों थिनहरनो गोनां जाबाय गोबां आइजोफोर दङ आइजोफ्राबो हौवाफोरजों समान समान सेक्रिफाइस खालामदों अब्ला आइजोफोरनि खोथाखौबो सरकारनो खोनाहोनांगोन आबादारिफोरनि जोंहा आफाद दङमोन गोबां आबादारि दैदेनगिरि दङ दिनै बिथांमोना ओंखारबोनो हाला बेबायदि अबस्था जाबाय ओंखायनो जों आबादारिफोरखौ सिगाङाव लाबोनो गोनां जाबाय दा बेबायदि साख्रि आवलाफोरनि गेजेरावबो जों खावलायबाय थादों फैनांगौ मानोना बे आफादफोरा जोनोम जादोंमोन बर' हारि दानो थाखाय बर' हारिखौ मुलुगाव गायसननो थाखाय बर' हारिनि जांख्रिथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे आफादफोरा जोनोम जादोंमोन नाथाय दिनै नांगौ समाव जुदि खामानियाव फैयाब्ला बे माबायदि जानो हारिनि थाखाय दा नंखायनो बेवहाय गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया जों जेखौ मावदों बर' हारिखौ गावस्रा होनो थाखाय नङा बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय जिखिनि आबादारिफोर फैदों बे जिखिनि आबादारिनि मुं होदों बे आबादारिफोरखौ जोङो इएम जिएम मन्त्रि एमएलए होननो थाखाय नङा बड'लेण्ड आन्दोलन खालामनो थाखाय आरो जों दैदेनगिरिफ्राबो आं गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थादों स्पष्ट दाबो बुंगोन जोंनि सिमायानो आलादा रायजो मोनजासिमल' आलादा रायजो मोनखांनायनि उनाव एमएलएआ खाना खुजा जायबो जानो हागोन एमपिआ खाना खुजा जायबो जानो हागोन दा लिडारफ्रा गिगासिनो दङ जाहैदों बुंगासिनो थायो बिसोरबो गाबोन एमएलए मन्त्रि जानोसो दावराव खालामदों ओंखायनो जों बारे बारे बुंदों आं दिनैबो बुंफिनगोन जोंनिया बड'लेण्ड मोनसान्दैसिमल' जोंनिया सिमाया आंनिया सिमाया बिनि उनाव बड'लेण्डखौ बयबो सालायनो हागोन बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया नाथाय जिनिसा जायाखैनो दाबो दायाखैनो सलुसनानो जायाखै दिनैनो जुदि गावजों बिदा फंबाय गिलायोबा जोङो गाबोनो मालायनि खाथियाव बिखौ जि दङ बिखौबो गथायनानै होनाय जागोन आरो बेखौ जोङो कुनु दिन लुबैया ओंखायनो जोङो लुबैगोन जे जोंनि जिखिनि गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरि दिनै खामानि मावदों बिथांमोनाबो जइन जानांगौ आरो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ गोख्रों खालामो